Nažalost, danas živimo u periodu kada je došlo do eskalacije između Crkve Srbije i države Crne Gore. No ovo je predvidio sve uvaženi profesor dr. Radovan Radonjić još prije 30 godina kada je u svom intervjuu SFRJ nema perspektivu za liberal 1992. godine govorio o istom. No prije nego što vam pročitam dio intervjua uvaženog profesora, ja ću vas podsjetiti da su se i naši preci, crnogorski sveštenici, borili za nas, pa su 1945. godine donijeli svešteničku rezoluciju i ovu crkvu Srbije optužili da se preko iste sprovode velike srpske šovinističke ideje. Nažalost, mi smo od 2006. godine trebali da odvojimo crkvu, jer po crkvenim kanonima na to smo imali pravo, ali niz pogrešnih odluka doveli su nas u ovo stanje gdje smo upravo danas. A sada poslušajte dio intervjua. Prvo, da pravoslavna crkva može da postoji kao važan činilac samo u svojoj državi, nigdje drugo i nikako drugačije. Drugo, da srpska, podvlačim, srpska pravoslavna crkva i crnogorska, podvlačim, crnogorska država ne idu zajedno. Da je tako govori sam istorijat događaja o kojima je riječ. Nesporazumi na liniji pravoslavna crkva, građani Cetinja, počeli su upravo onda kada je, sa nastupanjem perioda opšte vjerske obnove, te nastojanja pravoslavne crkve da se politički odredi spram svog nacionaliteta, srpski sadržaj tipično laičkih dejstava vodećih ličnosti mitropolije počeo da se ukršta sa autentičnim crnogorskim duhovnim, etičkim i etničkim svojstvima. I ne treba imati iluzija. Antinomija, srpska pravoslavna crkva, crnogorska država, spada u red nepomirljivih. Problemi koji iz nje emaniraju javit će se možda čak i u još oštrijem i neprijatnijem vidu, sve dotle dok ili Crna Gora ponovo ne dobije svoju autokefalnu crkvu, ili pak srpska pravoslavna crkva ne učini Crnu Goru svojim državnim prostorom.